Kilawangma Assembly Constituency Amsani Atrabula BC Ward Number 1 Rai Parawa Nokhwla Panda Songajaka Panda 5 Manjaka TTDC Habangni CEM Purna Chandra Jamatia Manjaka Bagma Block Committee Vice President Govinda Sadhan Jamatia TWFni President Rotnabala Jamatia BC In Charge Jobras Devorma Ex President Sadhan Moni Jamatia Agosong Pandawa Kokdana Thagai CEM Purna Chandra Jamatia Shaka Hastini Monchokra Maniksha Sekangrogongi Tiprasa Amse Eba ADC Amse Rogo Faya Te Hamkraini Kokbor saya tiprasani hamkrai bonaya tabokhe edisi chongbari phaike kami thangi tobolini koksujaka pandani bisingti asalo gunda eba net khutung volleyball te football obo yafarjaka 18 bola bisi watni rayo parawo nukhung tongo khongbrui jiba te akami joto nukhuni lukurokno bobagrani thanjani chobawo logri nai hinei kokborikha Blaika hambai tini chung 18 bola bisini amsai rai parawo kacha chikonte Panda ni bisinti chung mosquito net football volleyball rok bo chung distribution khailekha or yan bahai ne chung khailekha or jaga phaisok phaijak chini oro amsai ni ne chini senior leader kanai hori molsam te chini vice president govindo kichu jamatia chini bisini in charge te ILS ni chairman Jobras Deborma chini TWF ni president Jotno Bala Vice President Bishnu Devi, Tebu Secretary Monorani, Tebu Chinoroni, YTF Benjamin Molcham, Chinichironje Jamatia, Borok Joto Rojaga Paisok Pajak, O Am Sayosung, Omone awareness Kainani, Sarani Bawicing Palewe, Chini Taboni Lorai, Chini Ostitoni Lorai, Chini Bubagra, Barbar Saiton, Chini Bobishoni Bagay, Chini Sraidoni Bobishoni Bagay, Fight Kalinani Bagay, Jotono Tunlaiwe. Karon chung jotono siwe je tabokni sarkar je chini adhikar no royakhi tongmani kok saphra hingke bane ekhon rajtantra nei ganatantra hisabe othoso ganatantra ni voting adhikar chung vote obani adhikar chini bisi election khayakhe 10 bosor rongoi tabok sujara pending khai tongmani chini maharaja Supreme Court case khaikha boni sikango High Court case khaikha oma haike case khaiwi tini Supreme Court order of 15 April ni bisingo general election ma khainai May mase paithang ni bisingo BC election ma khainai hini chairokha je bono chung kami amchani joto lukrokno chung awareness khainai ni bagoi sisaro ni bagoi thanchano teibo krak khainai ni bagoi chung tini o amchayo chikonte panda ni bisingti phana chung joto oro kami phaiwe oro jagao kaisa program khailekha Oro asuk poribar bangya only 45 families se oro jaga tongo borono chung joto oroni maspa karjaklia boro joto no phailekha chung bahai ne khatungkha borok bai malaiwi kok salaiwi borok bahai ne promise khaikha gosilaikha maharaj ni logeo chung teibo krak choba khainani bagui ready hnoi hambai sir pandari bisinte chung jaga khatin tai gundo bagjamin alke bisu family tai bisu Boni kuno limitation kre je oro phainai oro parani jotono chung khutung tei gondarok chung bagu volleyball bu bagu amaki khaiwi regnai bisung koek dino bagnai joto phainai no hambai